Hello Dolrok Jotono Lamsogo ani YouTube channel Jotono Kakayo Kaham no Tongna Angbo Kaham no Tongo Ang Tabu Ready Ungi Tongo Bengo Hangna Bagai Kisa Samung Tongo Bengo Nokni Ongkorka Tabu Tangi Tongo Bike by Bazaro bo kisa habunai norokno je mansak funuknai norok nai chongdi ani video no paithak jora mongkha Chiniparani bazar Milingmalang bazar belagino naithok unggi tongkha heda yang bai mai kekrang ngai yang obo kheto te yang obo kheto belekeno naisatok ngai tongkha khasrango mahai kekrang rok nugui te noborok sip ngangai tebo bekharok tongthogui phaio Bengko sobat ya, tahu bengko apa nih kan? Bengko bisa berkumpul lauk kere, bengko bisa apa nih? Bengko apa ya? Kue samung salia, tabuk teh bisa bengko tangge, naik kan aku bahaya, nomai tangge yang video no, mate bisa beng, orang apa nih kan aku, orang bani samung tanggo, orang guys. Samung dasar naik gana sakawo orang naik gana orang boleh saya ramai tunggu ini naik gana sini orang nih bahaya hai nongkorka bukan joli tangga kia samung nangai famous ya Durga Puja pore ini sih sawo jago Atsik ke samung kaya aja, angwana suka, enggak liang, faltu. Kalau saya samung kaya nih, kam nangis, tapi mungkin bah, Durga Puja pore, hai pore ini sana benang deh bah, enggak liang, tabuk orang samung sali ya, tahu bazarat hangge, tamu kaya jono, naik aku, naik kok, bazar. Apelok kisah paikena nok ni banta pun jaga kono samung saya ini onek din hamle ya ani bagai kaisi kono sebat kok dawai nok thamai chai petrol dawai nok thamai teret yang khoi chong ni kana kono sat no chikon dikan nok Caca, aduh. Juano chandar nunggai, hai mana pula kina wadah je kainya naik mah hingga tu, yang kan nak kan tu, yang pacing kerja, yang kan nak, nak wadah je kainya naik kiri, anggai dong. Mongka Chiniparani. 1 hour later. Bazar ni faye kisa restaurant faye tabuk anita kumni nok rok clean khai kena te anita kumno adorok buri nai ang dino waisakai anita kumni nok clean khayo
Dete an takum no ka ang 2 barok 3 barok waisung shoot sariwo ang borok no rok nai tongri ang clean khaibe gena. Kini ni video baheng zakha rok comment khai sadi te sha rok bai han hai mala lai phana next vlog o hambai.